Tier ranking out top South African schools. Die maar Sorry Dave. Hulle E-klas. Sê E. Ek sê E. Ik zal zeggen, hulle is officiële toe, hulle twee is officiële bladzij. ja. Eerst tier, nooit bruh. Nee. Nooit. Definitief ook E. Vrymsby het gegaan op die World Schools Tour laas jaar en toe kry hulle absoluut hak. Sorry Vrymsby. Maar D, ons sê maar D. Wat is C? C. Okay, ons stoot hulle na C toe. Drosdai. Rosdai. Dan zeg A-klas. A-klas. Hulle is A bij hy topskolen. Ik zou zeggen B, C. En hulle is een van die consistency spannen. Hulle gee wel landbouw en vir ook daar altyd 'n game so. Ja, okay, ja, hulle kom deur. Hulle het talent altyd. So ja, kyk, nee, ek self sê B. Definitief nie A nie. Kom ons sê B. Ik stem samen met Definitief nie A nie. Okay. DHS, Durban High School. Ik zal zeggen bier. Ik zal Bier. zeggen bier. DHS, wie van DHS DHS kom deur? DHS. O ja, hulle het 'n solid team. Hulle het okay, ja, ek sal ook hulle DHS bier. B kyk hier. Kes. Braina bana. Dis al wat ek weet. Ik zal zeggen C. C-klas. Die man is op een level. Ik zal zeggen Hulle is op een level. bier. Ja, C, D. Kyk, op ons gee maar C. Tellenberg. Stellenberg. Stellenberg is actually 'n goeie span. Hulle het vir Ethan van Biljon produce die jaar. Is ons skole fly-off. So, hulle het baie beter geraak die laaste tyd. Ek sal sê B-klas, per in die A-klas, maar gaan nou uitkom. Nou Outeniqua. Outeniqua. Yes sir. Is Bro, Come alive man. dink net gou aan die grade van Oké, ik zal zeggen A bier. A of B. Hulle A, B, dalk in ja. A. Hulle is in Drosduyse level. Ek sê B. Sorry Outeniqua. B. Garsfontein, yes, nee, dis 'n A-klas. Pretoria. Dis 'n A-klas. Hulle is gee altyd 'n go vir. Dis wat ek Menlo gedink het was, nê, vir julle wat sê. Toe ek gesê het Ik het jou mos Menlo het vir affies gekry. Daai is wat ek tog Garsfontein was Menlo. Sorry julle. Maar definitief A. Ek sê A. Maar as jy B sê, Ja, dan A, B. is dit maar so want ons twee wou A hierso. Okay. Gaat samen met die boekie. Garsies. Comment julle wie ons volgende moet trek. Moenie skaam nie, kollega die.